Ki pulit ke jela Meghalaya, kidang penlong syuk ya kejing ti bnia, halor kejing siap niap Raja Raghuvanshi, bantip ya kejing sisa, lat na kejing i hapadeng Uraj Kushwaha, bat ko sonam. Ya kan la ong daga DJP ke jela kakong ida sisa nongrang. Ngindang penlong ya kejing ti bnia, yo don kiwei kidau baka sonam, kalasim ya kejing imu raja, namar ba ke sonam bat uraja. Idang shu ya tho tang kenjat sengi bat kebreu kendon ya kajing isi yulok hadu bakanda le ya kam snil ban shim sendon ya kajing im jong u kala benrap halor kane dang bun kipang bangin hap bentok kit bnia bat kipulit kinti bnia ban tip ya kadau bakila le ya kane ka kam snil kipang la kidai halor kijing don jing em kadau shimet ne kiwei tiba empat la ban tip dikena. Ki pulit kin sato kirru halor ke jingtip batikna halor ke armut ki breu ke belalit bu ya ka sunam Raghuvanshi kembelakam daga ujala Yadav ke breu ke bala Shonglang haka bos bat ke sunam Uttar Pradesh ka DGP kala kentai ru panle ya ka narko test na ke benta ke bala Syakem halor ke jing keno dan keti ban peniap jo Raja Raghuvanshi kumbala dawa de ki bahing jong kalanot halor keksiar kibala ja kumbala kam da kiba haying Raja Raghuvanshi ka DGP kala ong ba omsyam don kino kijing deng siar kibala lap lang hakamet basa jong Raja Raghuvanshi hakapor balalap yakamet jong u naklau arlian hajan iksyat wei saudong ka keksiar ka klemja namar kabreu ba subadon kti hakan kam kalabu yakini keksiar tengin dang penong kijing toget halor kane.